Pratite, poštovani gledalci, informativnu emisiju Infoblok na kanalu Televizije Istoka. Ovo su i najvažniji događaji koji su obeležili dan. U Srbiji je još 276 osoba pozitivno na koronavirus, dok je 5 pacijenata preminulo od posljedica ovog virusa. Epidemiolozi širom sveta upozoravaju da je pranje ruku prva linija odbrane u borbi protiv koronavirusa, ali i ostalih zaraznih bolesti. Od početka godine broj posetilaca Bogovinskoj pećini veći je nego prošle godine u ovo vreme. Kako navode u Republičkom kriznom štabu, u školu će moći da idu samo zdrava deca, roditelji će morati da im svakog dana pred polazak na nastavu izmere temperaturu. U istočnoj Srbiji u subotu promenjivo oblačno, toplo i veoma sparno sa mogućom kišom, temperatura do 33. podeljka. Epidemiološka situacija u zemlji se polako stabilizuje, smanjuje se broj pregleda u COVID ambulantama i pritisak se na sve zdravstvene ustanove smanjuje. Međutim, broj novoinficiranih je i dalje trocifren. Što se tiče informacije o aktualnoj epidemiološkoj situaciji sa koronavirusom na dan 7. avgust 2020. obaveštavamo vas da je do 15 časova registrovano ukupno 27.608 potvrđenih slučajeva COVID-19 infekcije. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 9.922 osobe, od kojih je 276 pozitivno. Na respiratorima se ukupno nalazi 118 pacijenata. Do današnjeg dana u Republici Srbiji testirano je 733.059 osoba. Nažalost, u poslednjih 24 sata preminulo je 5 pacijenata. Time je ukupan broj preminulih od početka epidemije narastao na 626. Broj hospitalizovanih pacijenata u poslednjih 24 sata je 230 novih pacijenata, a u prethodnih 24 sata otpuštena su 382 pacijenta iz svih bolnica na teritoriji Republike Srbije. Prema podacima od 6. avgusta u opštini Kladovo COVID-19 potvrđen je kod još 4 lica, pa je ukupan broj obolelih od početka epidemije do danas povećan na 139 osoba. Nakon što je 7 pacijenata imalo negativan drugi test u opštini Kladovo od početka epidemije od koronavirusa, oporavilo se 85 lica, pa je ukupan broj aktivno obolelih smanjen na 51, dok su preminula 3 pacijenta. Podaci su Zdravstvenog centra Kladovo. Prema podacima objavljenim 6. avgusta na sajtu statistika COVID-19 u Srbiji u opštini Kladovo u samoizolaciji su 74 osobe. Broj pozitivnih nalaza na koronavirus povećan je i u opštini Negotin za 5. U pitanju su 2 žene 63 godine i jedna starosti 56 koja se nalazi na lečenju na grudnom odeljenju Zdravstvenog centra Negotin sa blažim simptomima, kao i tročlana porodica na privremenom radu u inostranstvu koja se pripremala za povratak. Od aprila do sada u Zdravstvenom centru Negotin urađeno je 1818 PCR testova i 1493 testa na antitela. Prema posljednjim informacijama, u Knjaževcu je registrovano još 7 novih slučajeva koronavirusa. 4 osobe muškog i 3 osobe ženskog pola starosti od 25 do 73 godine života. Broj pozitivnih lica u opštini Knjaževac je 181, 104 žene i 77 muškaraca. U odnosu na starosnu strukturu pozitivnih zastupljeni su uzrasti od 11 do 89 godina, navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Timok Zaječar. Higijena ruku je izuzetno važna u prevenciji raznih zaraznih bolesti. Takođe, epidemiolozi širom sveta upozoravaju da je pranje ruku prva linija odbrane u borbi protiv koronavirusa.
Pridržavanje uputstava javnog zdravstvenog sektora u borbi protiv virusa COVID-19 bitan je faktor sprečavanja zaraze. Jedan od najznačajnijih elemenata zaštite i sprečavanja infektivnih zaraznih bolesti, pa i pomenutog virusa, jeste pravilno održavanje higijene ruku. Higijena ruku sprečava nastanak mnogobrojnih bolesti, među kojima su razni oblici gripa, među kojima su prehlada, infektivne crevne zarazne bolesti i zarazna žutica. U našem svakodnevnom radu sa ljudima, u kontaktu sa predmetima iz okoline, u kontaktu sa životinjama, naše ruke se susreću i sa tim raznim oblicima mikroorganizama, virusa i parazita. Kada takvim rukama dodirujemo kožu našeg lica, dodirujemo usta, nos, oči, na taj način možemo putem ruku uneti neku vrstu virusa, neku vrstu bakterija i može doći do neke infektivne bolesti. Pravi način pranja ruku i vreme kada to treba obavljati omogućavaju najbolju zaštitu od ulaska patogenih mikroorganizama u telo čoveka. Ruke treba prati pre pripreme hrane. Ruke treba prati pre hranjenja i pre jela, pre hranjenja deteta, odojčeta, pre dojenja novorođenčeta. Ruke treba prati pre vršenja svake radnje nad našim detetom i naših uobičajenih poslova i procedura rada koje obavljamo i na radnom mestu i u kontaktu sa ljudima. Ruke treba prati nakon upotrebe toaleta, ruke treba prati nakon kašljanja, kijanja, nakon brisanja nosa, nakon kontakta i dodira naših kućnih ljubimaca, nakon dolaska iz šetnje, iz parka, iz prodavnice, dolaska iz javnog prevoza i bilo kakve spoljašnje aktivnosti koje smo obavljali, recimo šetnja, trening i tako dalje. Ruke treba prati i kada smatramo da su one kontaminirane, odnosno smatramo da su zaprljane. Vrlo je važan i način na koji ruke treba temeljno oprati. Pod mlazom tekuće vode, dobro nasapunjati ruke, trljati sapunicu 30 sekundi, a nakon toga ruke treba isprati pod mlazom tekuće mlake vode i obrisati po mogućstvu papirnim ili nekim higijenskim, znači ispravnim ubrusom. U situacijama u kojima se možemo naći, recimo u šetnji ili u prodavnici i u raznim našim svakodnevnim aktivnostima, kada nismo u mogućnosti da imamo vodu i sapun da bismo oprali ruke, potrebno je imati neko tečno dezinfekciono sredstvo i potrebno je imati vlažne maramice koje mogu da se upotrebe u takvim situacijama. Savjetujemo i našem celokupnom stanovništvu da vode računa, znači da redovno peru ruke u cilju prevencije nastanka zaraznih infektivnih bolesti, da budemo odgovorni, da razvijemo svest i odgovornost o sopstvenom zdravlju. Time štitimo sebe i štitimo druge oko sebe i okolinu. Edukacija posebno male dece je takođe bitna jer se uobičajena rutina pranja ruku stiče prvih godina života. Uzimajući u obzir aktuelnu epidemiološku situaciju, zaštita je neophodna u svakom momentu, na svakom mestu i u svakoj mogućoj prilici. U školu će moći da idu samo zdrava deca, a roditelji će morati da im svakog dana pred polazak na nastavu izmere temperaturu. Masku će morati da imaju uvek kod sebe, a tek će biti odlučeno u kojim uslovima će ih đaci nositi. Ove mere najavio je u sredu epidemiolog dr. Predrag Kon govoreći o predstojećem početku školske godine. On je naveo da će roditelji biti dužni da obaveste školu da je dete bolesno. Prema podacima Evropskog centra za kontrolu bolesti, mlađa deca ne obolevaju i nisu značajni prenosioci virusa korona. Mi ćemo ipak preduzeti neophodne mere zaštite kako bi roditelji bili mirni, naveo je Kon. Krizni štab je pre nekoliko dana dobio predlog Ministarstva prosvete o tome kako
kako bi trebalo da izgleda nastava od septembra. U tom predlogu različito se tretiraju đaci od 1. do 4. razreda od starije dece i srednjoškolaca. Ovi stariji više bi se oslanjali na online časove, dok je predviđeno da mlađi pohađaju nastavu normalno. Inače, Svetska zdravstvena organizacija preporučila je da deca idu u školu zbog socijalizacije i druženja, ali i da je lakše učiti u školi nego kod kuće putem interneta ili televizije. Broj domaćih turista koji ovog leta obilaze razne krajeve Srbije znatno je veći nego ranije. Neki se namerno odlučuju za razne izletišta, banje, planine i razne lokacije kojima obiluje naša zemlja, dok su drugi zbog nemogućnosti da putuju van zemlje ove godine dali šansu domaćim destinacijama. U prilog tome govori i podatak da je od početka godine broj posetilaca Bogovinskoj pećini primetno veći nego prošle godine u ovo vreme. Potrebno je tek nešto više od 6 km skretanja sa magistralnog puta koji povezuje Paraćin i Zaječar da bi se videla jedinstvena Bogovinska pećina u Srbiji, koja je do skora smatrana i najdužom u našoj zemlji. Prema rečima direktorke turističke organizacije Boljevac Marine Basić, sa radovima na uređenju ovog bisera prirode počelo se još 2008. godine. Međutim, i dalje je potrebno ulagati u ovaj lokalitet kako bi on bio još interesantniji turistima. Sa radovima na uređenju Bogovinske pećine za turističke posete krenulo se 2008. godine, a radovi su zvanično završeni 2013. godine, tako da smo mi u turističkoj organizaciji od tada i krenuli negdje i sa promocijom Bogovinske pećine, a i sa turističkim posetama pećini. Svakako ono što bih htjela da naglasim jeste to da ima još uvek dosta toga da se uradi. Naši planovi su da pojačamo rasvetu u pećini, da svakako odradimo i dodatnu zaštitnu ogradu u uređenom delu na stazi, a i naravno da se prostor ispred pećine uredi, što bismo morali u nekom trenutku da rešavamo sa Srbija šumama, s obzirom da se prostor ispred Bogovinske pećine nalazi u njihovom vlasništvu. Bogovinska pećina je jedna od najdužih pećina u Srbiji. Nalazi se na obodu Južnog Kučaja, 12 km od Boljevca. Dužina istraženih kanala je oko 6 km. Deo pećine uređen je za turiste u dužini od 550 metara i omogućava pristup do najlepših dvorana pećine. Ukupna dužina Bogovinske pećine je negde oko 6000 metara, a uređeni deo je 540 metara staze i on je namenjen posetiocima, odnosno turistima. U uređenom delu pećine posetioci mogu da vide 4 dvorane koje su onako najatraktivnije po svom tom pećinskom nakitu. To su Rudarska dvorana koja je posvećena bogovinskim rudarima, s obzirom da se u selu Bogovine u kojoj se i pećina nalazi i rudnik Bogovina, zatim koncertna dvorana i dvorana Kiklopa i Hajduk Veljkova dvorana, koja je inače i jedna od najlepših dvorana u samoj pećini. Kada spomenemo Bogovinsku pećinu i kada turisti ovde žele da dođu, šta je to što oni ovde mogu da dobiju? Što se Bogovinske pećine tiče, osim obilaska uređenog dela, mi smo pre par godina krenuli sa obilascima neuređenog dela pećine, s obzirom na to da je pećina istražena celom svojom dužinom. U tom slučaju sa grupom koja ne bi smela da bude veća od 10 ljudi, idu vodiči koji su iz planinarskog kluba ili iz speleološkog kluba, s obzirom na to da naravno oni imaju više iskustva u vođenju takvih grupa i već se bave istraživanjem pećina, onda su oni angažovani za tu grupu, dobijaju, naravno, posetioci dobijaju i posebnu opremu, lampe, gumene čizme, šlemove, jer u nekim delovima ima i puženja, ima i provlačenja pored stena, tako da ipak je to malo ozbiljniji poduhvat, malo duže traje vremenski i zato smo odlučili da to ne radi turistička organizacija, već da se za pomoć obraćamo speleolozima ili planinarima. Prema podacima turističke organizacije Boljevac, od početka godine broj posetilaca Bogovinskoj pećini primetno je veći nego prošle godine u ovo vreme, a kako kažu, više je i turista na teritoriji cele opštine koji su se ove godine odlučili za odmor u Srbiji. Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa bibliotekom Centar za kulturu Kladovo i asocijacijom Artepok predstavlja izložbu fotografija Italija kakvu još niste upoznali, koja će biti otvorena za posetioce od 10. do 30. avgusta u biblioteci Centar za kulturu Kladovo.
Autor fotografija je arhitekta Nemanja Bogdanović, koji je putujući poslednjih 10 godina po Italiji ovekovečio telefonom njene znamenitosti, svakodnevicu i nezaboravne trenutke. Odabir fotografija prikazuje Italiju, zemlju izuzetne lepote sa 50 kulturnih i 5 prirodnih lokaliteta na listi svetske baštine UNESCO, viđenu očima srpskog fotografa. U Žagubici je počela sa radom škola tenisa. Trenutno ima 10 polaznika, a kako ističe Igor Šošić, profesor fizičkog vaspitanja, poželjno je da deca koja žele da se upišu u ovu školicu budu starija od 6 godina. Škola tenisa je prava prilika da se razvije sportski duh i izgradi zdrav stil života, a dobrobiti tenisa su višestruke. U tom pravcu se i razmišljalo kada je uopšte i počela priča i zamisao o formiranju aktivnosti vezanih za ovaj sport u opštini Žagubica. Inicijativa je potekla od Slađana Milojkovića, a prvi teniski čas za polaznike iz Žagubičke opštine održan je 6. avgusta. Za sada škola broji 10 polaznika, dečaka i devojčica, a svako ko želi da im se pridruži, dobrodošao je. Slučajno to krenulo, ja držim u Petrovcu na Mlavi, već 10 godina držim školu tenisa. Gospodin Slađan je bio jednu sa detetom, dete je probalo kod mene i krenuli smo tako priču, on i ja, i on je bio raspoložen da krenemo ovde da radimo, tako da čovek je najzaslužniji za to. Pozvao me sad pred početak avgusta, dogovorili smo se i mi, eto, krenuli smo. Imamo oko 10 polaznika, za sad vidjet ćemo, za sad je ovo super. Ja sam prezadovoljan kako ovaj prvi čas ide, tako da, eto, mislim, ja se nadam da će to da ide svojim tokom, kao i u Petrovcu. U Petrovcu je to baš sad postao popularan sport. Što se tiče uzrasta, ja ne preporučujem roditeljima ispod 6 godina da dolaze, zato što to je, mogu ja možda i od 4 godine, ali to je već, deca nemaju pažnju, teže raditi s njima i tek od 6. kreću onako baš intenzivno mogu da se uče toj školi, da se uče tenisu, tako da ja ne bih preporučio, a od 6 pa do 99. Mislim, ja imam i veterane tamo sad. Ako ima dovoljno interesenata i starijih, može i ta grupa se pravi. Grupe se pravi otprilike da su 2 godine razlike, može da budu grupi. Ne mogu da budu tipa 3. razred osnovne i 8. razred osnovne. To je malo i zbog motorike, i zbog snage, i zbog svega neizvodljivo. Bitno je da se deca bave sportom. Ja inače sam profesor fizičkog, ja uopšte ne pravim pitanje koji je sport. Ja se bavim ovim sportom, ali bitno je da se bave sportom. Svaki sport koji dođe nov, to je super. Tako da, eto, mi se trudimo da nešto učinimo za ovaj grad. Mi smo krenuli da radimo, radit ćemo ceo avgust, radit ćemo septembar, oktobar, verovatno ćemo raditi 3-4 meseca pa ćemo vidjeti za zimu da ćemo pravimo pauzu ili ne, ali eto, to je to. Mi smo krenuli pa sad nama je plan da decu naučimo da igraju tenis. Koliko je teško naučiti početnika da igra ovu veštinu? Jeste teško. Tenis je jedan od najtežih sportova i razne su procene koliko treba, međutim, ovo što mi radimo nije sad, oni će za godinu dana da proigraju lepo tenis, ali će da nauče da udaraju i forehand i backhand i sve ostale udarce i servis vrlo brzo. Znači, za 2-3 meseca ja već očekujem da oni fino i udaraju loptu i da serviraju i da igraju voleje i tako dalje. Lokalno rukovodstvo opštine Žagubica će i ovaj put svoju dobru volju iskazati time što će u svakom smislu dati podršku razvoju tenisa kao jedinstvene sportske discipline, ali i prioriteta koje nosi svaki vid aktivnog razvoja sportskog duha, pogotovo kod dece. Mi smo bili kod potpredsednika opštine, oni su stvarno ljudi, hoće da izađu u susret, oni žele da se ovde deca bave sportom i prepoznali su na neki način i bukvalno ono što smo mi pričali, oni su raspoloženi da pomognu koliko treba i koliko mogu. Za sada će trenirati 2 puta sedmično i to će po rečima trenera najverovatnije biti utorkom i četvrtkom u balon hali od 11 do 13 sati, gde će deca kroz druženje i igru učiti o osnovnim veštinama belog sporta. Upis novih članova je u toku, a zainteresovani mogu da se priključe i prijave na treninzima i tako postanu deo pobedničkog tima.
Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih, uzbudljiva trka akcijskih cena, sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, bojler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović inspiriše. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posetite naš salon keramike u Zaječaru, Negotinski put, BB Home Centar, Viva. Telefon 019 428 760. Keramika Jovanović inspiriše. Medsken Zaječar, Tadić dijagnostika, skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, Medsken Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. U istočnoj Srbiji u subotu promenljivo, oblačno, toplo i veoma sparno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 18 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Vremenska prognoza. U subotu iznad većeg dela Evrope biće sunčano, a na zapadu i vrelo. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na jugoistoku kontinenta. Najhladnije će biti u Finskoj sa temperaturom oko 20 stepeni, a najtoplije u Francuskoj i Španiji sa temperaturama i do 40 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u subotu promenljivo, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se na severu i severozapadu očekuje suvo. Maksimalna temperatura od 25 do 33 stepena. U našoj zemlji prvog dana vikenda promenljivo, oblačno, toplo i veoma sparno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 16 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 33 stepena. Na istoku Srbije u subotu promenljivo, oblačno, toplo i veoma sparno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 18 do 20 stepeni. Maksimalna dnevna od 30 do 33 u plusu. U ovom delu Srbije u nedelju promenljivo, oblačno uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Sledeće sedmice uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura narednih dana do 33 stepena. Toliko smo vam pripremili u ovom izdanju Infobloka. Hvala na pažnji, budite i dalje uz nas.